Zvonka Bogdana prepoznajemo najpre kao vrsnog interpretatora muzike koja prodire u dušu. On je međutim izuzetno značajan kompozitor i tekstopisac, ali i etnomuzikolog koji je sakupljao i kroz svoj sakupljački rad otrgao od zaborava ceo jedan korpus muzičke kulturne baštine naše zemlje. Bez neumornog rada gospodina Bogdana sve to bi bilo potpuno zaboravljeno. Izvorne narodne pesme sa tla Vojvođanske ravnice toliko su uticale na autorski rad Zvonka Bogdana da se i danas mnoga njegova ostvarenja doživljavaju kao izvorne narodne pesme, na primer Hej salaši na severu Bačke ili Već odavno spremam svog mrkova. Zvonko Bogdan jednako peva originalnu i tradicionalnu muziku, prepevava mađanske romanse, obrađuje stare bunjevačke melodije, sve uz pratnju tamburaša. On je čuvar autentične pesme Vojvođanske ravnice. U ime predsednika Republike, zlatnom medaljom za izuzetne zasluge i postignute rezultate u kulturnim delatnostima i muzičkoj umetnosti, odlikovan je gospodin Zvonko Bogdan. Molim gospodina Bogdana da primi odlikovanje. Doktor Slavomir Gvozdenović svojim višedecenijskim pregalaštvom, imamo sad malu pauzu pa ćemo nastaviti. Hvala profesore. Zvonko Bogdan je autor muzike i teksta pesme Hej salaši na severu Bačke. Navikli smo da je slušamo uz tamburaše. U novom aranžmanskom ruhu čućemo je u izvođenju gudačkog kvarteta umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Ceremoniju uručenja odlikovanja.